velik pozdrav svima ljudi došli u novi klip. Čini se da sam krenuo da snimam, ali nisam upalio štopericu, da. Evo sad sam je upalio. Znači, sećate se prošlog videa kad smo gledali Komana, ali nismo baš najbolje sredili naših startnih 11. Pa može li evo kad je Honda se snađe, da to je okej, ali da vidimo tu da li ima nešto Britosa za meni. Ima Cannavaro, okej. Mislim da je bolji Britosa. Da vidimo tu ko nam je u rezervama, da li ima neko dobar. Okej, Armero, ali ne treba tu ni mesto. Dosena, okej, znači ovo je novi video. Ja bih najprije ovo vreme da ubrzam. Sad da vidimo ovdje ove skaute, možda ima neko stvarno dobar. Šta je bre s ovim? Nešto me zeza u posljednje vreme, ovaj joystick, znači strašno. Idemo ovdje. Može, okej. Znači da dovedemo neke kao igrače, ovo su kao znate oni skauti, znate i sami, dobro jedan već dolazi na dvojicu. Oh thanks, I shall do it later. Znači to su otprilike ti futboleri koji nam trebaju, pa neće još krenuti sezona, a ja znam što trebamo da uradimo. Da vidimo ovdje, dobro, no I thanks you it later. Koga je stigla pomoda? Za Lorenzo, Insigne, Reject all offers, danas ne smara, vidi se future offers. Ne bre, on igra startnu postavu, reject all offers. To, dobro, taj scout, to smo sve videli. Ja mislim da bi mi trebali, ja premotamo sve ovo vreme i sve to. Transfer offer za Gorana Pandeva, ali ne, reject all offers, this all future offers, zato što je Genova iz naše lige, onda neće to da radi. Ali ja sam mislio da je najbolje da uradimo ovako. Može ovdje. Ne. Idemo do 30. Ajde, yes. Da se na brzinu to i simulira. Pošto meni ne treba više transfera. Znači vidite što mi igramo. Ligaški, Cup Match, International, Urban i to je to. Znači vidite gdje smo, vidite gdje smo mi otprilike stigli. Znači imamo sad tu prijateljsku utakmicu koju ja neću da igram. Tako da idemo još jednom da preskočimo to vreme. Ušao mi je neko s ovu pa sam ja se izvinjam stvarno ako vama smeta ovo. Pošto stvarno neće do ove prve utakmice sa Bolonjom koju ćemo valjda ubrzo da odigramo. Ću stopiram dok se znači ja stvarno izvinjam zbog ovog mikrofona, ali idemo na taj meč sa Bolonjom. Mi smo spremili tih prvih 11. Verovatno ćemo da isečemo glavne momente. Služemo ili Brice Radošić, Dries Mertens. I tako ti momci, mislim da je Dries Mertens mogao tu umjesto Inlera, ali nebitno da li ovo može start odmah. Ali može start, pošto neće ovo da radim uopšte. To može start, ali može start. Može valjda. Kalihon, jebot. Odlično vrc. Idemo na start i idemo na tekmu. Kad bi znao kako se gase ovi komentatori. Samo malo. Znači evo nas ovo neće nešto se isključi. Ne znam šta je stvarno. Mislim da vam neće smetati. Ja mislim da ću tu neko da uspijem da smanjim ovog Komana. Koman, bit će korner. Znači ovo stvarno neće da se smanji, ne znam šta je bilo. Ne znam šta je, Inler. Udarac i 1-0! Inler pogađa za 1-0. Znači to je to, vidjeli ste. Bolonja nije besmislen tim.
So after the goal, we've opened the scoring here 1-0. Evo jedne zanimljive situacije za Bolonju. I ja, Calling each other, those two. ali mi krećemo na Coman. Ide Kingsley Coman. Ovo možete vidjeti koliko je samo dobar. Kingsley Coman. Jure svi Coman, ali Kingsley! Biće korner. Well, they're a goal up. Ajde, polećemo joj korner. Hamšik. Hamšink. Hamšik, nije Oh, that was a bit of Hamšink. panic. Evo jedan od napada Bolonje. Nas ćemo lagano zaustavimo Good i da. clean tackle. Bio ovo jedan Up went the flag. offside, ništa nije bilo Offside given. zanimljivo. He's flagged again. Da vidimo sada kako će izgleda ova akcija. Pacey Ova strikers like akcija this će side završiti na have got the chance to watch it Perez. replay. Perez! He's hit that Bilo je ovo perfectly. dobra šansa. Evo šanse! I evo gola! Well, that is a historic moment. Da, naravno, This, goal has been Oskradel. replayed over and Sad ću over ja probam again, nešto if s indeed centra it odmah is his prodorom, last ali ever goal. teško Yeah, će look at the to da satisfaction ispadaš. on his face. He clearly taken Evo. great delight in that. Well, that was the equaliser, Was- and it's 1-1. Coman. Ipak ništa. Pogledamo ovo do kraja. I naravno, znate kakvu sam grešku sam napravio. Evo, pogledajte tu rupu u obrani, ovo je strašno, zaista. Oskradeli. Well, chaos Da, ovo je defensively, stvarno and the goalkeeper strašno. a long way away from home. Šta je samo Well, I uradio mean, he ovdje? won't score an easier Peperein. goal than that in his entire career, will he? And up on the scoreboard here, it says 2-1. Evo. Evo ga! Baci se neko! Go into the middle now. Well, the Jao, defender can ništa cut nije that od out. ovog napada. A nazva, ništa nije od ovog poluvremena. To je to. Evo vidite tu statistiku. Pa bili smo puno lošiji od Bolonje. Počne drugo poluvreme, utakmica je za njih. Referee blows, Javljamo se and we're off ako for the bude second half. zanimljivih trenutaka. Evo auta za nas. Diamanti, odnosno Raul Maggio. Albiol, pa Cannavaro. Zuniga. Njega. In on the Imali smo keeper, sada prekrasnu saved it. šansu. Well, the back Evo four vidite, was beaten, but Koze that Kalje, goalkeeper on je wasn't. proleteo kroz obranu, šutirao, ali sjajno branio. Telefon. Potom Inler šutira. Defending by the Nije player. mogo i po drugi gol danas Inler, ali ništa dobro. The goalkeeper Ovo je sad actually finu is šansu deflected out of Bolonja. here. Evo, polećete ovdje, znači zaista ne znam baš nešto da posebno da igramo, oni nas So samo he's deru. going off, he's towards the end of his korner. career, but he's putting a great performance today. Opet za nas Hope he doesn't javljamo se. retire. Imao je udarac Hamška, ali ništa Back bilo. there to Jo, keep that kakva tough shot out. šansa i With the kakav corner, promašaj. they could get their Evo, set pieces plavimo right još here, they jednom. could get themselves level. Divno, divno. Sve lepo ovdje izgleda. It is a and to keep this lead, they hope. Oh, his nerves were jangling then, that defensive player. Chasing this Vi ne equaliser, možete they've got verujete a kako corner. sam ja šansu ovdje imao. Eto vidite kako divna lofta Higuaina do Caljehona, ali opet ništa. Gledamo. And might use up a bit of time here as well for the team that want to hang on to this lead. Evo udarca i ponovno korner. Loše ide sve opet.